ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumqutuli umfana ohamba nesithunywa. Umoya wenkondlo ukhuluma nami uthi labo esibathandayo kungani behleka nabantu abasondayo. Inkinga siphila nabangani abayishayisa abangani kungebangani. Uma uNkulunkulu ekubusisa idlozi likhuphula abaqale baqhudelane nawe bafisa ukufana nawe. Ngisho ukuthi usutulula isandla zama ukubaphakamisa uyabancelisa abafuna ukuqumba phansi bakhohle ukuthi nezinkanyezi ziyakhanya kodwa ayikhanyi ngokufana akuthina sonke. uNkulunkulu uyosinikeza amandla amakhulu abanye amandla kabawanikwanga ngoba idlozi liyazi ukuthi mabanga thola amandla kungabhubha isizwe ngoba balambela ukukhothanyelwa abanye bachitha igazi begijimisa izikhundla namhlanje balele bathwele umhlaba ngesifuba abanye bamthola umcebo kodwa manje abakwazi ukugcina ngoba ubuhlakani kabanawo. Nginibingelela babukele emakhaya igama lami uSimnikwa Imbongi. Ngiyanamukela futhi la kumcebo mfana kagogo YouTube channel la uyazi sidila ngama testimony nokuphilisa wena amkhulu ngicela umbingelele. Mina ngumcebo umfana kagogo umgcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela unyuswa iqade elihle sesisho thina ke safana umuneni nqenza vuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sebiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumphunywana uphunywa bemphethe umafavuka njengetangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi zimoyizele thwayahosha mama. Yazi umkhulu wake wakhuluma ngezizwe ukuthi uyakwazi ukuthi uyisebenzisele into right ngoba thina sazi ukuthi umuntu makuthuna izizwe uyahlanya mhlawumbe uzoshaya abantu adla abantu. Ingabe izizwe ziyakhona namkhulu ukuthi zilanda umuntu othetshuliwe noma nje indlela yokulanda umuntu othetshuliwe ngokwazi kwakho ihamba kanjani? Mfowethu izizwe ngiye ngithande ukusho ukuthi izizwe kusuke umuthi ogangile esikhathini esiningi kodwa uyazi nawe mfowethu ukuthi kunesikhathi la khona umuthi omubi ukusetshenziswe ekutheni wenza into enhle. Njengokuthina mfowethu njengoba ukuthi sidayisa amadliso sidayisa ibambelelo nazo zonke lezo zinto izinto ezingathakaselwa kakhulu lezo emphakathini kodwa ngenxa yokuthi ke mina ke ngithi ngime ngihleli nomuntu phansi ngiqale ngibuka isituation yakhe umuntu ngimlalele kunabantu abaspenda imali eziserious beqolwa abantu besifazane beqolwa abantu besilisa uthola ukuthi egcineni ngithatha lelo khambi lelo ngiyomlandela umuntu ukuthi abuye ngithatha lelo khambi lelo ukuthi ngenza umuntu ukuthi azinze. So same thing when it comes to izizwe mntakababa. Izizwe ziyakwazi ukumhlanyisa umuntu izizwe ziyakwazi ukuthi zithunyelwe ziyolanda impahla elahlekile izizwe ziyakwazi mfowethu ukuthi zenze umuntu ukuthi mhlawumbe for example umuntu ade isigebengu uyabona ukuthi lo muntu lo uyayisabotage yena ngendlela isigebengu ngakhona useza waba nezitha ngalendlela lokuthi izitha zingafika zizombulala. So uyakwazi ukuthi uyomlandela izizwe lo muntu loyo umthobise. Izinto engishoyo ukuthi ahlale angabe umuntu osangaqhubeka nalomsebenzi ade wenza. Futhi nakhona ke mfowethu ke izizwe mntakababa uyayithola futhi nakhona ekutheni ke zenza nje into ehlukahlukene mfowethu angisho njalo zenza into ehlukahlukene kulombuzo ade ungibuza wona ukuthi ziyakwazi yini ukuthini konje mfowethu ukulanda umuntu othetshuliwe. So njoba ngisho mfowethu ukuthi ziyakwazi ukulanda impahla ziyakwazi ukuhlanyisa umuntu ziyakwazi ukwenza so zinjengani zinobulwane mfowethu ingakho zigangile yabo zicishe ifane zicishe isondelane notikoloshe ngoba uyayithumela yabo kuyikona phela ukuthi otikoloshe umuntu obathumelayo otikoloshe uyakwazi ukuthi babone wena owumnikazi wabo bese umba lokho uyabanikeza abantu umehluko wezizwe uyazibona uyazizwa zikhona kodwa uyibuka ngithi uyalizwa negama lithi izizwe yayizinto engisho izizwe yabo le nto le umuntu angayitshela ukuthi mhlawumbe kuthiwa hayi
izizwe ngokuthi mhlawumbe izizwe kanti into izwayo esikhathini esiningi yabo yeah. ngoba uma unezizwe mhlawumbe nakhona ufuna ukuthi udayise izinto udayisa ama-products inani nani uma ungazenzelanga ngendlela okumele uzenzele ngayo uzozizwa ngaphakathi endlini zizonyazisa amatafula ziwise zenze yonke leyo nto leyo ngoba zifuna indlela yokuthi uzinikeze i-direction ukuthi siya ngakuphi ukuthi siya ngakuphi manje zigcine seyinhlanhlatha zenza noma kanjani yabo so ingakho-ke ngithi mina mfethu-ke umuntu othwetshuliwe mfowethu-ke usangaba ukuthi mhlawumbe ukuthi uyithaye ngendlela-ke engathi ithe ukuba unobuchule ungakwazi uyomlanda umuntu othwetshuliwe ngoba phela ifana njengempahla elahlekile yabo ifana njengemfuyo elahlekile kuyikona nje ukuthi umehluko kuwukuthi-ke mfowethu-ke umuntu osuke elahlekile ufuna khona muyishaye kahle ngoba phela nalo muntu osuke ethwebulwe lowo muntu lo usuke naye icuphe ngendlela ethize ukuthi ungabi khona into ezofika zimphazamisa so lezi zizwe lezi meke uzihambisa namabutho futhi zikumele ihamba lezi zizwe zifike zithole amabutho afika shaye lo muntu angakwazi ukuthi aphunyuke abuye eze ngasekhaya okay mkhulu yeah ngoba ilentuzana mfuthu esikhathini esiningi imithi inobuchule bayo yabo futhi kakhulukazi ke laba abayinyanga ezithakathayo yabo uma uyinyanga ezithakathayo umuthi omnyama usukuwazi yabo uma ukuthi ukwazi ukuthatha umphefumulo womuntu ngomuthi usukuwazi lo umuthi up to yabo yeah ukuthi ke lezo inyanga ekanjalo mfowethu yabo nje mfowethu angifundi phela ukuthi ngoba phela umsebenzi yabantu ngoba phela mfowethu inyanga enjalo mfowethu azamukelekile kakhulukazi emphakathini yilezi ethola ukuthi zihamba igcine seyidingiswa uthola ukuthi umuntu usezohamba ayohlala yedwa le ehlathini uvakashelwe yilabo abafuna ubumnyama kuphela akafunakali la thina-ke mfowethu-ke esazi kahle ukuthi sifuna ukuphilisa abantu asikwazi ukucashela abantu kumele sibe nabantu bazomthola ngoba uma unezizwa kumele uhlale phakathi kwabantu uma unotikolosho wazi ukuhlala phakathi kwabantu umuntu athi methi uzokudayisela otikolosho athi cha bula endlini uzila endlini igubhu zinotikolosho kanjani usuyeqamba amanga otikolosho abafuna umsindo otikolosho bafuna ngathi bangahlala endaweni engathi inokuthula ingakho even nanesigodlo sezinto ezigangile mfowethu zidedile kunasekhaya sibekwa le kuyahanjwa maqamama nje mfowethu kuyahamba kuyongena mhlawumbe kuleyo ndawo leyo bese balokho-ke ihlanganiselwe leyo nto kuthiwa khuluma nayo-ke usuzohamba nayo bese uyahamba-ke nayo ayivamisile ukuhlala nabantu imkhovu nayo ihlala yodwa umuntu ahamba ayithatha leyo nto ahambe nayo and nje uhamba nayo-ke sekuyinto yohlezi uyikhulumisa ngoba naye mesuke ekhaya eyakuzona lezi zinto lezi ey'valele uyahamba ayoyikhulumisa aziphe ukudla azenzele yonke into ziyahlukana kunezizwe ngala kunemkhovu ngala kunotikolosho ngalana ukuthi-ke amabutho-ke wona mfethu ikhambi elihlanganiswayo elihanjiswa ngaleso sikhathi fike lenze lokho elikwenzayo bese emva lokho kuyathulakala but izizwe ziyahlala njengobusho ukuthi into ohlala uyizwa izizwe nje mfethu ziyahlala mntakababa kuyezwakala mkhulu uyazi-ke ukuqhubekela phambili nje mkhulu I think kulama episode adlulile besike sakhuluma kakhulu futhi ngendaba yomsamo nokuthi ubani oshisa impepho ekhaya manje mawukuthi yimi okhethiwe la ekhaya ukuthi ngishisa impepho mase kwenzeka mhlawumbe ngiphambuke ngibulala umuntu ngisavumelekile ukuthi ngiyokhuluma emsamo uma ubulala umuntu umuntu wakuphi wangaphandle noma mhlawumbe nje sithi mhlawumbe nje mkhulu umuntu asemndenini nje ngimbulele nje mhlawumbe kuvele kwaqhuma impi or ngamgwaza ngamenza yonke something nje washo uyazi nawe mfowethu ukuthi esikhathini esiningi kumele uhlawule yabo uhlambululwe yabo ngoba phela uma ubulala ugazi mfowethu uyahlawula uma ukuthi ngempela bagcine sebebabantu abachaza kube iphutha kwashelela isandla wazi wagcina kuphuma umphefumulo asimbophi ngabo uyahlawula-ke lapho ugeza amagceke mfowethu uhlawula idlozi mfowethu uhlambulula idlozi kuningi okwenzayo mfowethu kuthelelwana amanzi futhi ngoba wona mcimbi omkhulu loyo ngokuthi ngempela iyadluliswa leyo nto leyo kuthelelwana amanzi naye futhi lowo muntu loyo
naye futhi uhambe uyoshwelezela kuyena ngoba usezoba umphefumulo ongathuli Yeah. ngenxa yokuthi wena wamthatha emhlabeni ungakafiki isikhathi sakhe. Yeah. So kunemcimbana nje oyenzayo mfowethu ezogcina ukuthi into yakhe ingakwazi ukuthi ishelelele ngaphandle yabo ungazulimali kahle kahle ngisho njalo. So kunezinto kumele uzenze but ukuthi ke mfowethu uqhubeke wena ukhuluma emsamo ngoba usecaleni akumele kube uwena oqhubekayo kusho ukuthi kuyomela ukuthi ube nokudeda kancane Kubekwe omunye umuntu. yebo mfowethu ngoba even nomuntu ongumbulali nje ngaphandle angiboni ukuthi usangakwazi ukusondela emsamo kuyokhulunywa idlozi uyothatha nedlozi ngendlela enhle enobumnyama okuhlezi bahamba naye Nobumnyama kwa. yeah umuhlezi uhamba nobumnyama ubulala abantu mhlawumbe uzenzele emaceleni uzibulalela abantu wenza konke lokho okwenzayo naye yonke leyo nto leyo bese uyabuya mhlawumbe ekhaya ngithi abazi yabo for example inkabi kanje thothi inkabi ubulala abantu kodwa manje ekhaya futhi nakhona umuntu othandekayo yabo leyo nto leyo kuthenjwa wena angiboni ukuthi idlozi lingajabula entweni kanjalo ngoba inkaba zivezi Yeah. inkaba zivela ukuthi zithi hayi mina ngiyinkabi zitshele namalungu omndeni ukuthi mina ngiphila ngokubulala abantu azikwenzi lokho Ubone lethi imali nje kuphela ubone lethi imali yenza izinto ezinhle yabo nje kube kuhle futhi nakhona kuthulakale kanjalo umuntu mezazi ukuthi kanjalo mfethu angiboni ukuthi sengaba ukuthi ke usengathatha indlela yokuthi ke akhulume nedlozi mfowethu yabo ngoba unobumnyama obuhamba naye mhla namalanga ngisho nanezinto ageza ngazo mfowethu akuzona izinto mfowethu ezingajabulelwa idlozi ngoba kufuneka asusele ubumnyama obunaye ngaso sonke isikhathi. yeah mfowethu ngoba ungabususa ubumnyama kodwa icala liyohlezi likhona ukuthi uke waginqa umuntu izinto ngisho ngokukhumbula ukuthi lo mhlatshelo lo umkhulu kunewenkomo nowembuzi yabo leyo nto leyo umhlatshelo mfowethu lo mndeni lo yabo olwa nedlozi la ekhaya ngenxa lokuthi wena ukanje izinto ngisho ngoba kufanele ukuthi njengoba wena uthetha idlozi ubulala abantu umuntu idlozi elivele likuvikela mhlawumbe kule eminye imindeni yabo leyo nto leyo usuyafika wena futhi nakhona usuzokhuluma manje ubuvela unamacala nangaphandle yabo ngathi umuntu ongakhuluma nedlozi ukuze idlozi liyohlezi lihlambululekile ngathi ngaba umuntu nje mfowethu oziphilela impilo ethuli ohlambululekile mfowethu yeah ngisho njalo mntakababa Nkulu asihlale ke kulaba ke yabo laba ama testimony alright singayinwebi kakhulu okay sibaphuthuma alright mntakababa ayasibona mfowethu siyabathola na sibona okay okay hayi aya opera iyazama yona fa testimonies yebo alright sibone ukuthi siyamthola yena umuntu wangena nje mkhulu lapho ngene nomuntu sophakathi inside okay hayi phuthumile yana mhla ngathi angashesha ibaba futhi naye oyaringa futhi okay ish thokoza gogo yebo mkhulu alright salukazi yeah so la nagogo sishuthi into yethu ka YouTube yabo njengoba shutha lento yethu ka YouTube nagogo siyabona ukuthi uke waba umuntu usithumelela i-testimony manje ngifuna ukuthi utshela abantu nagogo ukuthi wasizakala kanjani iliphi ikhambi likusizile ndikhamba kanjani manje amasanti angisazi nami kodwa nje kuningi ngisebenzisayo yeah mina ngibone i-testimony ka Pinky Pink I mean ka kusama blesser ne yeah so ngasalela ngokuthi umuntu ozaziyo ukuthi umuthi awusebenzeli yabo so mangi-order sangaba bithi specialist sama blesser kwaba isa Pinky Pink yeah so nga-order-ke so Pinky Pink mayeza weza ne-combo le yokususa isinyama ngazama ukuchaza futhi ukuthi cha mina ngifuna isiwasho umuthi awungisebenzeli futhi ngangingazi sebenza kanjani but imali ifika iphasela lami
lafika linekhombe phelele Yeah. ngayijuba ngase ngicane nginamaphupho vele ngathi umuthi ngiyawusebenzisa kodwa ngingakaze ngisebenzise mawufika ngasebenzisa ke ngalandela nje umthetho wakhona konke lokho kumele ngikwenze ngaqala ngathi manje ngithatha ilokhuzane isibunge ngithi ngiyasishisa khona ngezinto angizazi ngiyasho nje ngiyangiganga nje ukuthi ngibona kuyenziwe nami ukuthi ngenze mangithi ngiyenza la ukuthi ngumuntu otradeayo yabo ngitrade crypto bese kumnyama mkhulu kumnyama ngendlela yokuthi noma kuthiwa imali nginayo okungeyona ephuma ku-crypto but ayineli izinto nje engiyidingayo ekhaya ngaqala-ke manje ngashisa lesi sibunge ngaqhubeka ngagquma ngala ngiyamisa lezi zinto lezi ngiyagquma ngala ngiyashisa ngiyamemeza ngisho ukuthi lo control market akayidedela imali yami because bengibona ukuthi seems like kula makhona engiwatradeayo adliwa kakhulu ashona phansi instead of ngithola imali ngiyacwila ngawenza nje ngilanga boom imali yavedane angazi benza kanjani angikwazi ukuchaza but always mangifuna imali ngenza le nto le engangiyenza ngikhulume then ivele ikhuphuka imarket mhlawumbe izothula for an hour but aweni elandelayo kufanele iphezulu ngenze profit ngabona ngathi suka manje angikho broke isikhwama sami sigcwele laphana ngilindele iphasela lami elizayo futhi ngilokhu odile ngilokhu ngizoyiphana abantu nje manje and umuntu mangimphile lapha ingane kasisi wami ngayipha ikhombo yelokhuzane yokususa ilokhuzane yobumnyama because nayibine inkinga nje yazi ukubuya nethi phone yathi yona ithola imali yakwa-SARS 5,000 so ama-testimony wena urecruit abantu upha abantu imithi kuphuma ama-testimony ngiya-order bayazi ukuthi nama so base kukhona kini kukuningi ngiyakudlulisa ngihambise kwabanye and yena wathola u-5,000 mina ngingawutholanga 5,000 kade ngidumile ngizabona yabona asho ukuthi kubalulekile ukuthi ube nesandla isiphayo I'm sure naye kodwa ngathi wakupho okuncanyana gogo ngiyayithola yabona manje angibroke kakhulu ngihlezi ngi-ordela nje iy'mpahla ngenza i-profit ngithenge ngibuyise like iy'mpahla zami ezintsha ngiyathanda ukuswenga hayi mina gogo ngiyajabula mokhona indima engiyidlalayo emndenini engayazi ngoba phela sazani njengoba kukanje wena gogo amakhambi amanaziyo nedlozi elifike lizokuthinta elikwaziyo eliqhamuka ngakumina so nje ngathi ngahlezi kukuhle kube mhlophe nagogo kube njengehlabathi zolwandle empilweni yakho gogo yezwa ngiyabonga mkhulu awusho ngeke kodwa ukuthi abafana bazohlupha kanje abafana angeke kanti wena gogo ufuni nokuthola umendo angibafuni kabi inkinga namkhulu wena uyithandela imali namkhulu business woman anginaso isikhathi but ke ngizothi vele kufika umuntu ongekho kwi-level yami mina mlike hayibo gogo alijathi ibhuku livaliwe nkosi yami mkhulu nawe ayibona wrong hey gogo sike siyibona into e-wrong siye ngamakhanda kuzona sizoyenze njani ngoba la kube kuthiwa uthanda liphakelwa wena salukazi ngeke mkhulu angivumi mina lokho ngithanda umuntu la uphuma kuwe ngizomemeza lento engiyifunayo uzumthole lo mfunayo yes konke futhi kuyafika nje kusale lapho lokho ubimxovo nani kuhlezi la hayi ngiyezwa salukazi ngizwa kahle gogo hayi ngiyezwa gogo ngiyezwa ngathi kungaba nosuku oluhle salukazi yezwa yabonga mkhulu ube right nawe qhubeke njalo gogo usebenzisa amakhamba akho shuthi idlozi liyakujabulela ukuthi liyakubona ukuthi uzimisele ngalo angimi mkhulu ngoba ngisho lo isiwasho lesamabless angithi isona engisithandayo kwathi namhlanje sifake ku-special imali anganayo but angazi kwenzeka kanjani nakhona ngathola senginemali ngasi-order hayi nami ngiyasithanda leso siwasho kodwa-ke phela-ke nami nje uqobo lwami ngiyasithanda leso siwasho kodwa-ke ngiye ngibe umuntu wena gogo-ke okafake namanye amakhambi-ke kulezi ezinye iy'washo lawe ngiwafaka kusona lesa siwasho ngoba engisithakile sona gogo ngeke ngiqamba amanga ngoba ngisuke ngifuna ukuthi zonke iy'washo zisebenze zibe namandla yabona esamablessa ngasithinta kanye kwanyakaza ngabona nyakaza wonke umuntu-ke manje kwavumbuka ngisho abadala engingasabazi ngathi hayi hayi ngiyakuzwa gogo ngiyakuzwa salukazi hayi kulungile-ke salukazi ube sixoxe
Okay, mkhulu, be right. Thokoza. Hayi asingabisachitha isikhathi asingene komunye mfowethu ngoba uvele wasitshela nje wonke ama-testimony akhe and njengoba eshanga wonke mfowethu besingeke sikwazi ukumncisha ithuba lokuthi achaze nkosi yami uyi-customer lethu and siyamthanda and futhi siyajabula mewukuthi uyasizakala awungibhekelelana-ke mntakababa ukuthi ngena kahle yini phakathi okay ukuthi sibone-ke ukuthi usiphatheleni untokazi la. Okay, it's calling. Alright, asibheke nomunye. Mina shothi menguthi angimtholi lo. Shidana tata ngoba ngathi online. Okay, na iyaringa manje. Nazo. Hayi shothi anali data. Anali data ngoba ibithi calling eqale nasibheke nomunye mfowethu. Singabisachithi isikhathi. Okay, sibheke omunye futhi. Lapho nje anytime ungangena. Ngene. Futhi ngene phakathi inside. Nazo. Usethi mkhulu, Nkosi yami, hawu. Nalo yare. Hayi into esingayenza. Hawu. Thokoza gogo. Thokoza. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu njani? Ngiright gogo. Yazi lana sishutha into yethu yaka YouTube na gogo. And ngiyabona ukuthi uke wanginikeza i-testimony phambilini. Manje wena gogo la ngifuna ukuthi ke sibuyise phela ithemba kwabantu. Ukuchazela abantu ukuthi wasebenzisa liphi ikhambi. Nkosi yami. Ukuthi wasebenzisa liphi ikhambi and kuhamba kanjani uyangizwa kodwa. Kwenze njani manje? Simfonele direct. Yeah, kuba ngathi nethe. Simfonele direct sizwe ukuthi thini. Asiqale ngalo amele sibe ne-fair. Siqale ngalo ya. Ya lo esimyekeni simfonele direct sizwe mfowethu ukuthi uthini yena. Ngiyavele yathi Ngujamini sibalukhulu mhlobo Ngimezweleka nithakazela thokoza gogo. Alright salukazi. Ngiyaphila. Ngiyabona unalo idatha gogo. Hayi nalo mlele wathatha. Ngathi gogo uyisebenzisa iwash bakubheje nje. Ngisa kusayimina ngisahleka umuntu. Ophele time go. Wathi vele sitheke. Kusamnandi kanje kodwa Nkosi yami azumphinde simfonele futhi. Ya ngoba sesimtholile. Nabayangihleka nabo manje bathi umkhulu esathi kanje kanti kukanje. Lo Wathi sibone ukuthi ke ubesiphatheleni Nkosi yami yazi. Ngoba ngathothi besiphathele indaba ezimnandi. Testimony eshisayo. Besiphathele nje indaba ezimnandi mfowethu. Asenzeni kanje na. Ngingena nokufaka airtime eningi lapha la bayayisebenzisa baze bakwelede nangayo. Yabona nje kusalunga. Benze njani ba? Ngoba manje ngizofona isale abasebenzi bami hayi mfowethu hayi Bayithatha. Gobi silwimpi la engengiyiwini. Alright sothi ke sifone futhi la. Sizwe lentokazi. Ngujamini Isha lento zami. Thokoza gogo. Ngisahleka wena ukuthi awuna data awuna airtime kanti nami izovela iphele kanje live ngiku YouTube. Ingakuthiwa inxeba lendoda alihleko. Hayi la gogo kumele sisebenzise iwasho mina nawe ukuze sizokwazi ukuthi singabi nama airtime aphelayo. Manje la gogo ngiyabona ukuthi sike sakufonela and manje uthi wangalibamba ngenxa yokuthi unganayo idatha yabo. So manje ngathi hayi uthi ngifonele direct. Ngiyabona ukuthi wangineze testimony. So bengisacela nje gogo ukuthi ukuchazela abantu ukuthi ke wathenga liphi ikhambi kuhambela kanjani manje.
khona nje ngoba ukhona nje khona nje ongikhalelayo nje umuntu wami ukwakhe uyangikhalela ngiyamtshela yazi mina ngenzeni ngenze bese wonyama ngiyabona sake ngichazele ukuthi emetho imali nje uzongifakela ngithengele ngoba unenkinga isikazi hawu impela ngiyabachazela nje futhi sengibachazela ngeke ngibona yenzeka vele kimi ukuthi hayi umkhulu wenzeni uwani hawu gogo hey uya-recruiter manje uthi lo muntu omfonelayo yena umuntu ofuna ukuzothenga naye noma umuntu ofuna ukufakela wena imali umuntu osemakhaya ngoba ngimtshelile ukuthi umkhulu uyaposa wangitshela ukuthi njengabantu akanamali kodwa meyithola ukuhlanganisa ngoba unenkinga esikazi ngikwenyana ngeke seyathenga ufuna ukubuyisa ubaba wasekhaya seqala ukuqhela ayi bayahlupha abantu besilisa hey ngoba phela ey'khathini zamanje emisanda kumthatha mkhulu umuntu usanda kumganisa but useyamsokolisa manje mhlawumbe le nsizwa ifuna isithembu mhlawumbe hayi ngoba phela amadoda manje gogo uyabona nawe impilo ayisafani njengaqala sebefuna ukubuyela le y'khathini zasemandulo umuntu nomuntu usefuna ukushaya nga-2 kodwa soyilungisa-ke gogo le sizoyenze njani ngoba phela akukho la singenza khona ngaphandle ukuthi nginisize manje wena gogo njengoba wena urecruiter abantu-ke wathi ngaliphi ikhambi kwakuhambela kanjani angizwanga bengithi uyakhatha bengifuna ukwazi ukuthi wena gogo wathe ngaliphi ikhambi elakwenza ukuthi ungineze i-testimony wena gogo ukuchaze nje nge-testimony yakho wasetshenzelwa leliphi-ke ikhambi lezo y'nkambi igama igama lo muthi and futhi yini eyenzeka ekhombeni yami bekunani nalokho shushu ubumnyama ngoba iyona nto engisayisebenzisile unumber 1 wakhona no-number 2 no-number 3 izolo bengiqala unumber 3 bengisayicleana nje ngisafuthi then ngisazenzeka ngingakaqali nalezo ukuthi ngiyambiza or ngenzani ngingakayithinti ezinye ngoba bengisasebenza nje zokuqala ukuthi ngizana ngibhezi so nje already manje ubaba wasekhaya useyayiqoqa hayibo ubhalelile kula mina nasikhuluma nakwaThapha besibukana nje shuthi ubushaya ngesichitho gogo yebo ngoba phela le khombo leka 500 yokususa ubumnyama nokungcola yabo nazo zonke izinto ezingacacile empilweni yomuntu ngoba la ngiyohlola asaqede kwenziwa kwaphela ukuthi kunechitho eliphakathi kwethu ngoba lokho kwenzakale ngayo kwakukhombisa kuwa ngathi ngikuba kwakho ngibala khandi eshuka nje abayisinda khandi siyayithi yebo ngifaka umbaleni sethu wangibela othi ugudluka la ohleli khona gogo othi ugudluka kancane la ohleli khona ngiyakhatha suyakhatha uphinde futhi uthi wenze njani right uphinde futhi ngizwe right smash hayi akhulume gogo mhlawumbe bazokuzwa abantu okay so wangizolo kwaThapha ngathuka ngibona uhayi wakhe hayi wathi ngicela ukudlula lapho ngoba umuntu ohamba nge-Uber wathi ngicela ukudlula lapho ngisazofika ngiyopaka imoto endlini bese ngiyabona wafika ngempela nje kulambele ngikhona wafika ngo-9 mayifika ngo-9 ngihleli hour lonke la endlini engazakhona nokuhamba kokufike futhi ubuye wasaba ukuthi ngoba sekuyisikhathi vele ngingakakhuluma iy'ndaba zokuthi isilungise nani nani kodwa nje into asekenza washo ukuthi ngizongibona sahlala saxoxa sekukuhle nje vele ngazathi akubangabikho nkinga hayi gogo hayi kumnandi-ke muku kanjalo nasalukazi shuthi lesichitho lesichitho sesigudlukile wena gogo sesisukile ubaba wasekhaya-ke gogo vele-ke ngathi ukumbamba ngento encane phela wena salukazi yabo ama-relationships amanje ayathakwa ngeke ngiqamba manga empilweni yami mina angijwayelanga ngishilo umuntu lokuhamba abantu manginenkinga umuntu uma ukuthi sekuphelile ngiyayiyeka kodwa kulokhu ngithenga hayi manje umuntu uzopoma kuyoze kubeni nake ngizame nami ukwenza into ezokabalulekile ngoba phela thina singena ngobuso singenzi next uqinisa nasey'washweni gogo kudluke konke nje lo ongacacile uthi ukuthandeka wena gogo njalo
Hayi ngiyajabula ke salukazi moku kanjalo gogo. Ngathi usuku lakho lingaba luhle yezwa. Ngiyabonga mkhulu. Hayi thokoza. Yebo. Mkhulu Uthini, uyabuyisa la majuba. Hey yabona Kancane kancane. ngesinye isikhathi akudingi nanesikhafulo kwabanye mfowethu. Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu bebephazamiswa nje isichitho. Bese sesigudlukile yonke into ibuyele edanti. Nalo abuyele emqondweni. Nawu umuntu kube kuhle mfowethu kube kuhle. Mkhulu, Yeah. ngicela sivalo mkhulu. Ngokuthi njengoba hlala sena nje mkhulu bakhumbuze ukuthi sikuphi. Oh so mina ngiseSoweto eBaramoli opposite ama-Towers. Isigodlo sami singaphakathi eMadam Teresa. Mawufuna ukungibona Friday, Saturday and Sunday nginebhavu, Sunday ngisabantu emanzini. Mawuthi uthenga ispecial uyakwazi futhi nakhona ukuthi ke usineze location yakho sizokudilivela. Mawuthi futhi nakhona ufuna ukuthi sikudilivele ufuna uyizela wena la uyakwazi futhi ukuthi uyizele wena uzoyicollectela. Mawukuthi ke futhi nakhona ohlala la siyakwazi ukuthi sikuphosele ngophepha. Usifana nje u60 rand or 110 60 rand 7 to 9 days u110 u3 to 5 days and then bese malokho into zakho uyakwazi ukuthi uzithole. So ngiyacabanga ukuthi mfethu ngibachazele konke. Bachazele konke mkhulu. Akubinde futhi abatshela ukuthi hey ama-relationship namhlanje ayathakwa. Kodwa ke like and share and subscribe athi sihlakane kokuzayo. Injalo mfethu thokoza.